Mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Karambu Kailemia ni arombete thirikari kuongera kigina kia ngafu akiuga milioni 63 ni inkai muno gutungatira kaunti ngima. Kailemia uria wariti ari ntere cia Kirangondu nderia akunenkanira kigina kia ngafu augite milioni 7 o gicigo mbunge ni mbeca inkai muno ontu bubatere gutegerwa na mpui. Dennis Mugendi gatumenyithie. Tore ni agitwine Gembe Central ni kumurungamiri Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia atindite kwejana utedio kiri ikundi bia Kirangondu utedio bwa kimbesa na into bingi bya kubonjorithia amwe na kinya kurungamira kithomo kia na bamwe baria baumite Njenesti guciumba ontu athirite ni kionaniria gikiega kia timbesa cia ngafu ciri na utedio bunene gware ambejete ngwiretwe muno gukungwira kunenkanira cheki kia atori wa Kirangondu na inya tenti na inya incubator ikundi bire bya wagantu rware ni ikundi bina ende yati o mwisho tuko agree bathithe ikundi kia antora kenda bomba kwewa inya into binge bibinge na ikyo nkwenda kuuga atharani rware mantu jaja kuuga ngatweberie NGCDF kana tweberie ngafu itwetekaniria katiba ene 2010 itukwenda kureta maendeleo mashinani na hii ni onjire mwe ya rais ya kunenkanira maendeleo mashinani apart from the governor na MCAs na MPs kenda antu bakinyerwo arabare tiga uu Karambu Kailemia aria athira mpesa cia ngafu milioni 63 iria anenkairo se kaunti onthe ni inkai mono igwanithene na cia CDF mamilioni magana iria abunge banenkairwa o kiri gicigo na bo kinyana kwendekithiria mono mpesa cia ngafu ciongerwa tontu niwe agutungatira mathina ja maingi ja kari kaunti ni onthe untu bogwati mbaru ni akari nyanto mbakuga injai ni mbecha na mbecha ingana ngafu constituent tueja wangirimo wa milioni mwanja na hivyo kome constituency mbecha ile baeja wa milioni magana na ni milioni mwanja ke constituency kaugo ibra bomba kotaka bwega nonto shedera cia 63 cia county onde cia mojumba icio shedera chingei ke constituency kwa hiyo nkuweito ngere nyethra geteke geto i affirmative iyo twekera mutisha kenda natwe tweta siasene na ngekoro chomba gochumeria kenda nyabo bwana bethera bena yuga ya weta kurungama itebibia siasa lakini ile kazi tunafanya ni kazi muhimu kazi mingi nonto turekoro itotweba kiao na itotokomba kinyereka na ndekyo tokuga mbecha ichiongerwe kenda tomba tete nyanto baba inge makeria mbia sianga ibo kuona orasi utevye mashinani ibo ntotoro iriye ke Ekuru women rep oreku baba beku batira mbeziko ibo bakomenya mavena ya wananchi betoke abo batete boya na ibo bakomenya ana barabe ninde babati ko watwa mini ko tele rumanto kithomo kenda bomba kukoma boya buiba swinda ariete andigirie kwa kiondo ene miaka yana ntona nkumika nthi lakini thai ndamikire nthi katase of who bwana asifiwe imama yo ampere baro ETS free of charge otebyo ndarite ni loi tenti endi ekundike wetwa kiolo kaithamba simbio no kuona itenti ele siteana anto baba kiomba ikuyo thoranya pesa ba ore tenti eloi kwe anto baretere babanga mbesa cia nka tureke kuona gacheki yei turetete tureke kuona kinya fees yana ibo kwenda manto jau. Dennis Mugendi, Weru TV, ntore ni agitwine wandine ya Kirangondu, Gembe Central, County ya Meru.